Ni mutino wa barabara uri utigite mundu mwakwite no ngi akahonoka gikuo ciarera mwina wa Embu. Kuringana na aria mareyoneire mutino uyu maugite ndereba wa rori ino ni arageretie gwithema mutino uyu indi bureki cia rori ino iratwika no ni roneka ni takwa ithirire bureki kari gatiri gaka murimari gaka no conductor avota kuruga. Conductor no votire kuruga avota kuruga atiga ndereva yo engaingi angangane na ngari yake no ndereva nguga no remirwo ni negotiate koneno au karingite nguva iria aringa nguva ingite vo andu makugeragia kumuruta. In fact ntikwara mukuo no ngari ni andu ni makugeragia kumigucia ona kwiroriera yava tipa migu 22 ikugeragia kumigucia FS arengera yava makugeragia kumigucia lakini no ndo rito wa ngari ona ni fao uti ndo mangi avata kumeka. Tunafanyanga na hiyo lori na ni fenye tumekataa bureki kaanguka kula kitu kingine. Mnatoka wapi? Hospitali. Aikari mugite handu haria mutino uyu raumirire ni akoretwo akiumiria mitino mingi makiuria thirikari gwikira mituro ya guthima thibidi. Very sharp na tikega muno tondu ana tikwa yontheria ana gwava ana mukaroria ndarasa no gatarasa gakore kavana gakoragwa kai ni karingange mathiga ni marutange na ni ngari iragagira bureki wa vara kanithari tondu ni karema very sharp ciaregera bureki vara riga ukacie speed muno na no kuona vaina main road wogu andu aria engi maputaga itha maringe ndarasa no ningi uria thirikari imenye uria karema gaka ingika. Mwiri wa ndereba ucio uratwarirwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Embu matereba makiuria kugia na wigiririki. Ngiribotera Kameme TV ritora kwa ni Wanjiru wa Foro.